Treasure Komontare oshakira abaturo ku rwo mwihanga rya United States of America okurabira mu kitongore cya Wayne of Water nagira ngo kizibu cy'amizi kitwire kiro kuteganisa abatura konka ngo amasika go bine amizi agagaba gahwire abatura nibija kuruhuka Tina Isima banywani bange na muno Tina Owen urga North Carolina nekitongole kya Wayne to Water na Mayani ekyari kibakweta Mayani mu North Carolina ekisoreza center kurana sobora kuija hanu twakoliziba hanu mu cyaro cya Nyakabira. Sente z'u kwika miliyoni 5 nizo zarakozesebwe okora mizaga Sanga it's like 6 kilometers kukamuka kukaya nambere kidiba nambeki nokutaha maizi nyonga nikamoelita ndakayange no ndaba kwera kapatika taifa metutsa kubali angero bei ibafadi Harris Clay okurgo mu kitongore cya Wayne of Water nagira ngo amizaga gaba gahwire negije kwero kurwana sendwara ezo kurgo mborofa. Everyone around the world lacks access to clean water. Over 2 billion lack access to clean water, and even more lack access to sanitation and hygiene. So, working with Traxia and the locals here, we've distributed some filters. Report ya Kabarore district neyoreka ku district yone ine myanya y'amize rukwika rukumigana na mukaga erukozesebwa abantu abarukwika emitwaro 27 n'enkumina rukaga nkaga na mushanjo kanda haryejo beber mushanjo ekafate chikora gasha kwa Dorin Nasima.